A.Scheme pen kedeng kon A.Scheme ko truck number duarbagori M.A.C constituency ang kang 80% ang ke tangkon tangi. Lason si kedam ta nikam suri ni rain ko resti anikana farman school ahem ni construction akini na kipu government matha pon pen pusi inko truck duarbagori M.A.C constituency along ka 80% ana bangke tangkon tangi. Athema inglong arlok atop anolo Charlie nang jitek nang di pumatasi A.C pen RIDF West Pin ipono ratangri pen karbiang long angkang ki anta dengkono lason thakthi inko truck number duarbagori M.A.C constituency ke palu romongwe nili block along ta halaswa hut RIDF West Pin ongdung iskula hem kini Ekim Jia Pantu Mathasi A.C Irrigation EM Sar Richard Tok di Alangri Babor Idun Pen Ajoksi Kini Lapuan Luka Charlie Ahen Kini Ekim Pon Hek Ponlong Lobusi Terok Tok Arat Akum Paturu Pon Anparta Halaswa Hut Rongmongbe Block Lapen Lili Block Ongdung RIDF Scheme Pen Denglok Ate duarbagori constituency lapen ke nili constituency ke papidu arat alang ke borpung along buti tarapung along anta em karbita to biapan turure une ate loka charlie ahem kimisen penta isi kaching thur angke de damde sita hilone lasti kan tharone oke 80% an abangke tangdet lo lasti ke tangke lang doan club jin pen patang dia phansi duarbagori press club atun pen kahumri damahu cherok tok arat atun tunindi dolamra pen avinas tongbi arbyang long 10.7 news